Dobro večer svima. Moja karijera dosadašnja. Čisto par riječi o onome što se izdešavalo u životu generalno i inače moju prezentaciju sam bazirao na tome kroz stvari koje sam ja prošao u životu i možda bi one direktno bile interesantne i za vas, s obzirom da mnogi od vas su na prekretnici nekih životnih tokova, pokušavaju da upišu fakultet, pokušavaju da dobiju stipendije, pokušavaju da dobiju neke istraživačko-naučne stipendije, da se bave naukom, da otvore firmu ili tako nešto. 1994. završavam drugu gimnaziju, našu famoznu ratnu generaciju. Ima nas ovdje iz te generacije. Druga gimnazija. U principu 1994. izlazim iz Sarajeva. Prvo u Zagreb, pa onda u Sjedinjene Američke Države i to ni manje ni više nego u državu Oklahoma. Zašto Oklahoma? Zato što sam tamo imao familiju, bilo mi je najlakše i neke američke prijatelje koji su me primili u početku. Znači, 2000. godina je važna i po tome zato što te godine završavam elektrotehnički fakultet na Oklahoma državnom univerzitetu. Zašto sam izabrao taj univerzitet ćemo i vidjeti kasnije, a bio mi je najbliži i dobio sam najbolju stipendiju. Od 2000. do 2003. godine sam u principu radio u Chicagu i St. Louisu kao network inženjer, baveći se informacionim tehnologijama i 2003. godine završavam magistarski u MBA, poslovna administracija, smjer menadžment informacionih tehnologija i to je bila neka prekretnica u mom životu jer se poslije toga vraćam u Bosnu i Hercegovinu. Sasvim slučajno sam došao tu u ljeto, da provedem ljetni raspust 2003. godine i eto igrom slučaja dobio prvi posao i sad trenutno sam još uvijek tu. Od 2003. do 2010. se u principu bavim informacionim tehnologijama u raznim firmama, od MIMS grupacije do Standard grupe, implementirajući i vodeći projekte velikih poslovnih rješenja. Neki od vas sigurno znaju tipa Oracle, IBS-a, SAP-a i tako dalje. Ili regionalnih rješenja, Pantheona, Pointa, Infosofta u firmama u Bosni i Hercegovini. Od 2010. do 2014. sam se počeo baviti menadžmentskom karijerom, znači sa neke tehničke karijere prelazim više u menadžment, a 2011. već sam upisao i doktorski studij na sarajevskoj ekonomiji, također u biznis i menadžmentu. Počinjem rad za firmu VS Trend, tada samo lociranu u Bosni i Hercegovini, a kasnije i u Americi. Osnivanje firme u Americi se desilo 2014. godine i pričat ćemo zbog čega i koje su to bile vizije da se odlučimo za taj korak. To bi bila neka profesionalna karijera, akademska karijera počinje neke 2005. godine kad sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu i ona počinje na fakultetu SSST. Tamo sam od 2005. godine predavač na odsjecima informacionih tehnologija i ekonomije na dodiplomskom i postdiplomskom studiju
a doktorski studij radim na ekonomiji. U principu, na čitavom ovom slajdu je bazirana moja prezentacija. Šta je to što bi ja vama mogao reći ili vam konkretno pomoći u vašim životima, a da je bazirano za moju karijeru. Pa odlučio sam se da krenem od ove 2000. do 2003. godine. To je neka, ajde da kažemo, fakultetska karijera koja bi mogla biti interesantna nekim od vas. April je mjesec, pokušavate svi aplicirati za fakultete, pokušavate dobiti neke stipendije i tako dalje. Pa evo da prođemo kroz neki proces kako bi to izgledalo u Americi i šta bi vi u stvari trebali uraditi da aplicirate na fakultete u Americi i neki korisni savjeti i linkovi koje možete koristiti sa ovih slajdova, to jest dobiti ih od udruženja ako mislite ići u tom pravcu. Koliko od vas sada trenutno pokušava aplicirati na fakultet? Niko. Ok. Dobro. Koliko od vas pokušava aplicirati na magistarski studij? Ok. Bilo gdje da aplicirate. Moje apliciranje je bilo vezano za Ameriku, Sjedinjene Američke Države. U principu ide prvo odabir univerziteta. Izgleda veoma lagano, ali je to najvažniji korak. Stavio sam par linkova koji vam mogu pomoći u smislu da izaberete najbolju školu za vas. Parametri koje obično treba gledati kada se uzima u obzir i odabir škole je ranking škole. Znači, to je jedna stvar koju obavezno trebate gledati nakon što izaberete fakultet koji je vama interesantan. Znači, koji nudi ono što vi hoćete da studirate. Popunjavanje aplikacije. Ako ste 4. godina, već vam je poprilično kasno što se tiče američkih škola. Znači, ovo apliciranje za američke univerzitete bi u principu trebalo početi polovinom 3. godine u srednjoj školi. Zahtijeva, osim ličnih podataka, zahtijeva i pisma preporuke od vaših profesora i zahtijeva eseje koji trebate napisati o sebi. To vam je početni korak da bi uopšte mogli aplicirati za stipendiju. Znači, trebate biti primljeni. Polaganje upisnog testa, uglavnom se radi o jezicima, zavisno od zemlje u kojoj hoćete da aplicirate. Ovdje su linkovi na koji možete naći, znači, TOEFL, možete naći upisne ispite na engleskom, na području Velike Britanije i koristan link vam je DAD za njemačko govorno područje. Također tu možete i naći agencije koje nude ispite za zemlju u koju želite da aplicirate. Onda stipendije. Uvijek se nekako oslanjamo na to da dobijemo stipendije, jel, zato što imamo dobre ocjene, zato što, ne znam, imamo uspjehe ili neki rad koji smo stekli tokom studiranja. Međutim, bitno je znati da što se tiče Amerike, dosta stipendija se daje i za sportiste i da imate dosta načina da
dobijete stipendije u smislu financijske pomoći. Ta financijska pomoć može biti može biti za život, može biti za knjige i može biti za kompletno studiranje. Najveće stipendije, vjerovali ili ne, su u sportskim stipendijama. Pošto imamo dosta talentovanih studenata i talentovanih sportista, možda niste razmišljali, ali to je veoma velika prilika u Americi da dobijete stipendiju kao internacionalni student. Naravno, pošto naše puno djece ima i dvojna državljanstva, to im je još veća i olakšavajuća okolnost, zato što su im onda i mnogo i druge stipendije moguće dobiti kao strani državljani. Ja sam se bazirao da smo svi Bosanci, ko što jesmo, i da se pokušavamo probiti u svijet i školovati negdje drugo. Ovdje je dosta stranica koji vam daju mnoge informacije o istraživačkim radovima, o postdiplomskim studijima i stipendijama koje možete dobiti. Možete naći univerzitete, ja mislim do rankinga 150 u Americi, sa kratkim opisom univerziteta i šta taj univerzitet nudi i koje profile stipendija nudi. Kada sam uzimao ove linkove, trudio sam se da oni budu svi za internacionalne studente. To bi bilo to što se tiče one moje karijere od 2000. do 2003. i borbe da dobijem stipendiju i kako sam je dobio i kako sam aplicirao i tako dalje. Umjesto da vam pričam kako sam ja to radio, mislio sam da je ovo puno interesantnije konkretno reći gdje se to može uraditi i šta da gledate da bi vam bilo korisno u karijeri. 2014. godine, vidjeli ste, u 2011. se počinjem baviti menadžmentskom karijerom i to je bilo u firmi VS Trend koja se bavi ventilacionim sistemima. U to vrijeme smo počeli sa malom grupom ljudi koja je radila projekte na italijanskom tržištu i u industriji brodogradnje. Zašto brodogradnja? Zato što brodogradnja je poslije informacione tehnologije najviše rastuća industrija u svijetu trenutno. Poslije vi imate 5 najvećih proizvođača kruzera koji u zadnjih 10 godina nisu imali ni jedno neprodato mjesto. Počeli smo sa manjim projektima tehničara i inženjera koje smo slali u Italiju da budu podizvođači. Znači, radili smo za talijanske firme i talijanske grupacije. I 2014. godine smo odlučili da prevaziđemo taj korak i da pokušamo biti direktni izvođači. Taj korak nije nimalo lagan, s obzirom da je jako teško biti direktni izvođač ako je firma bazirana samo u Bosni i Hercegovini. Ja i moje kolege smo odlučili da formiramo firmu u SAD-u, u Majamiju. Zašto Majami? Zato što je to grad sa najviše razvijenom brodskom industrijom u Sjedinjenim Američkim Državama, a klijenti koji posjeduju najviše brodova i najviše posla su iz Sjedinjenih Američkih Država. To smo vidjeli kao neki cilj, kao mogućnost da povećamo naš biznis i odlučili smo, znači, da otvorimo kompaniju koja je bila otvorena 2014. godine i do sada smo uspjeli imati 5
direktnih projekata sa američkim kompanijama. Zašto je to ova priča bitna? Bitna je iz perspektive poslovnog modela. Šta vi kao budući privrednici, šta vi kao budući inovatori želite da uradite? Prvo je osmisliti poslovni model. Naš poslovni model je da imamo proizvodnju ventilacionih sistema u Bosni i Hercegovini, da imamo resurse i sposobne ljude koji su obrazovani i vani i u Bosni i Hercegovini i da iskoristimo taj potencijal kako bi bili direktni izvođači za najveće klijente. Šta nam je potrebno? Inače, i kao studenti i kasnije kad uđete u biznis, je uvijek konkurencija. Vama više nije konkurencija u Sarajevu, nije vam u Bosni i Hercegovini. Vama je konkurencija u čitavom svijetu. Krenuvši od informacionih tehnologija, vi imate konkurenciju od Indije, Kine, Amerike, Njemačke i tako dalje. I u svakom drugom pogledu vas čeka velika konkurencija. Dobro je ako Bosanci i Hercegovci imaju internacionalno iskustvo i ako imaju mogućnost ili u obliku studiranja ili u obliku neke razmjene studenata da steknu iskustvo i vani. Mi smo naše ljude prvi put poslali 2014. godine uz pomoć američke ambasade, uz pomoć klijenata i uz pomoć nekih finansijskih institucija u samoj državi Floridi. Iz perspektive biznisa ovo su vam važne stvari jer koštaju puno. Nije lako poslati ljude, nije lako obezbijediti vize, nije lako obezbijediti smještaj, nije lako obezbijediti plate. Imate razne vrste institucija koje vam mogu pomoći u tome, krenuvši od američke ambasade ovdje u Sarajevu, pa do institucija koje se bave poreznom politikom u državi u kojoj poslujete. U ovom našem slučaju to je bila Florida. Registracija firme u Americi možete je registrovati kao korporaciju, možete je registrovati kao DOO, društvo sa djelimičnom odgovornošću, ograničenom odgovornošću. I mi smo je baš tako i registrovali, to je u Americi LLC. Ovo bi bila naša firma na terenu. Znači, proizvodna hala je locirana u Bosni i Hercegovini. To možete vidjeti na ovim donjim slikama. Gore su kruzeri to jest projekti na kruzerima koji se uglavnom rade ili na Bahamima ili u Singapuru. To su projekti koje smo završili ovih protekle 2 godine. S tim što čitav tranzit i materijala i robe i inženjera, tehničara i resursa ide preko Amerike. Sad trenutno imamo po projektima angažovano od 1 do 100 radnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan projekat renoviranja broda traje u principu od 15 do 30 dana i imamo 3 sfere u kojim poslujemo. To su ventilacioni sistemi, interijeri. Samo evo recimo da vam uporedim, jedan kruzer vam je tipa hotela sa 6 zvjezdica luksuznih gdje imate od 10 do 15 restorana. Znači naši ljudi rade kompletno projektovanje i renoviranje tih restorana. I pokušavamo da se probijemo na meni dragoj industriji, a to je informatika i informacioni sistemi. Jako je teško se probiti u tom polju na kruzerima jer je taj dio poprilično zaštićen
i ugovorima i čisto definisanim ljudima koji mogu ulaziti i baviti se tim stvarima. Ali evo mi pokušavamo na onom nekom nižem nivou da se uključimo i u tu sferu. Za moje kolege iz udruženja i inače za vas sve, ovo je sa Forbesa, jedan magazin koji ja pratim i koji čitam, pa je ovo bio quote prije 3 dana, vidi rekao kako su uboli. Ja pravim prezentaciju i razmišljam kako to da vam prenesem. I evo, nadam se da ovdje i siguran sam od mojih kolega koji prezentuju i iz prijašnjih predavanja možete dobiti korisne savjete za ili vaše školovanje, ili biznis, ili bilo koju granu kojom se bavite.